Bishamgonjoni TTA ADC amsayo khobjangai jagarogno general khlai tongo eba khlainani samung paisi paikha o jorao khadojak Bishamgonjo amsai ni lukurok a jorao MLA Sobhud Debbarma haino hai tini borok klangai bo ADC ni thaino nogor panchayat swnamjak nai tong Berai Naiwikha bo Berai naimani yagulo kisasuk borok amsai ni MLA MDC rokno Saya ni kok silja mani no bo kok phiroka tai je nangmani samung khlaino tongo orbo kok banglani kokya joto thanchaka se phaijani kobokha bo logio tongkha Choralam Tipramo Thani Block President Sobhud Debbarma bo amati visit khlanya kya amsero Belai hambai media takokno tini 5 tarik Januari 2026 nor jotun saimano Nagor Panchayat Khanyan bagi Bishamgong Gram Panchayat no demarcation khakya delimitation khakya abono bobo area tei borok delimitation khakya abono tini guri visit khai naimani oro nai naimani visit khai naimani maximum area no TTA ADC ni jaga khobja go bahai boni bagai abo bahai ke TTA ADC ni jaga khoboi hake Gram Panchayat khaiman ani kok kahaichi ani Bidhan Sabha Kendra o Nagor Panchayat dekhai Town committee dekhai ani kono objection kari phiaba je ADC elaka na oi ADC ni kono any issue nai oi oma hake ADC elaka khoboi ADC elaka na include khaye amti khaimana abo belai chaja gya ebong abona omo khayo abona omo objection khayo nga ang abo poila notification angkhomon pore no ang norok saimono sibo so saimono 3 tarik November na ang already DM no ani objection ni jaga ang objection mani pore hain hai tabuk angkor pi kwa final draft publication nei 31 tarik 12 2025 aba ga angkor man pore tabtabo wana ma singjabo tamni hinke je area bo o gramin bank je tongmani aborok aboto gramin bank khanyang nei brok addition NC9 si brok khaimani NC9 khayo hompono je abo general khanai abo to pogi abo brok to gramin bank ni purpose training center purpose abo nau haipono abo haya ja hake nau ni je abo general klanya abo ti kogia haji gang tini saita samoyo DM bai malanya kok bana kok rekha biang guri hoina kya tini na kya ayang gramin bank na training center rong na kya ke CM office ti khlai tabu dosor poli jora nai mokono nogana bo mokono Debbarma nogana bo oba hakta gao belai sengomo objection khayo tamni bage hinke om hengnani ko gya oro local representative bo bini kaisa concern na nangmani abo bo najagya anga ani ko ka haisi nang town committee khai Nagor Panchayat de khai nang haipono additional jaga naile abo khaimanglang abo totally illegal klai abo karon abo kemni khomata korei additional jaga na abo additional ni simai asak jara abo additional jaga nai miya abo haino kai ang additional sungkhri ni kai ADC bo already LRS hoite already oro DMO kagaz rahojak objection rahojak awa area je area abo ADC ni omsara naimangla khnai boro objection rahojak ebong ADC ni bobo demarcation te ungjak tabo amtoli bisi tam bo area ti khajak abono te bastoli bisi aborok bebangno DMO ri rahojak already ga abon operation tam khai abo to tabo hearing khain jara rakha hai abon bagaino sung Thangi kok sane DM no om hai area no bat khlai om khaidi ebong joint field verification state government revenue department TTA ADC angkai panchayat department tribal affairs department o milogoya koi tai local representative tongoya koi o field verification khlai demarcation khake belai chanai hai angkai abo dispute tongnai haisi karon oma asuk thakla khaisi tamni ke 94 no Baksa Gram Panchayat o puskor bari rok jotpukur rok samotala amtoli rok hake khobi khibe kya afro arani borok ke sungphono aron borok Baksa sakana obo Nagor Panchayat Gram Panchayat hamna rok ne amake sajakhana borok busimi ani bagai ke obo tabu keso thangangkai sung keso thangangkai abo addition area no khobi hake khlaimka abo jeskabona abo obongnai how can guess kes bu khainai sing gomo ba asuk bai thagya hasi Nang sa video kung samamo bobo hake ya per krak na hana obo obossi ang krakhana hana ang miya ukilok bai kok salakya a ukilok bai o elakani borok ngai kes ma khainai khai omo bahage ADC elakana naiman aro
ADC सरकार न बम खायनाय मो स्टेट गभर्नमेंट न खायनाय आमतिकी खलाय केस खायजोंनाय हायसि आं मिया अलरेडी उकिल बाय कक सारि पेखे आं हायना आसुगि जोंया आरो पाब्लिशिंग या सिन सिगां किसु जा प्रपोजल खालामोन बुसिंजा आं आफरो सिनि सिबो गमो दङ मीडिया दङ आं 3 तारिख नभेम्बर आं अलरेडी ऑब्जेक्शन खेले रेखा जेबे दसर पलि विवेकानंद समतल आमतुली जरपुकुर पुष्करबारी अमक खबै जे अमक खायमानि ग्राम पंचायत खायमानि आबारावनो एक्सक्लुड थाय एडिसिओ दादि होने आं अलरेडी आं अमक खायजाक चिठी रिजाक एबा ऑब्जेक्शन चिठी रिजाक आबनो जाया था एमएलए एमडीसी कुनु खाया निस माने माने खाना जे खालामो आबो तो बो खायजों आबो तो मुभमेंट खाया तो केमन केबो माना खायमिया तामखे एमएलए एमडीसी कुनु खलाया कोनपन सापाया एरियाव नायफैया आ करक सामाखो जायाबो कारण आं अलरेडी प्रपोजल जबसिको प्रपोजल लाजरसिको आफरो डिप्लोमाटा निङै आं अलरेडी रिच पेखा आं ऑब्जेक्शन रि पेखा आं कागज दङ ओंका आं एलाकानि बिजायाव खिसेबे आं खाया आ कक्ट बेलायाबो नासले मुंकगाबो आबा हिंगतो साया आनि हिसाबे आं बिदाय खिसेबे आं ताम खालाय जङ डीएमआइ कक साइ जङ ओंका आनि कक हायसि नों नगर पंचायत खाजि टाउन कमिटिबो खादि हायबनो अ एलाकानि बरक नोंनि एडीसी नि अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर हायसि कारण आरो नहाय मुसुंते हायके खायरिका आनि मुसुं जरते हिने हानि हायके मैप खायरि मा बाचिंगलब्ले गाबो एडीसी एलाका खबजागि सांगो ओंका आनि कोनो नगर पंचायत खायमा जागाव अमो खायबा आनि कोनो ऑब्जेक्शन करि फियाबा एडीसी एलाका नावो जे नगर पंचायत खाया नायो जे ऑनगोइंग प्रोसेस सरि जंगने आबराका आं ऑब्जेक्शन खायुता हायसि ओंके अमन कक आंदोलन खाय खायजों जतन जानि राइट दं आंदोलन खायनि बं आंदोलन खायमा जागानि कोनो अमो गरै ऑब्जेक्शन करै कारण आंदोलन खायजों आन तरफ फैजोबा आं खायजों चारिदिगनो प्रेसार खालायाखै जाते खालाय जों आ सिनि एडीसी जागाना बाके सुरक्षित खायमान बाके सेफ खायमान आबो कक खायसि आसु जरना हामबाय